angisho these days mkhulu abafazi bezakini bazokufuna amakhathakhatha ukuthi bastrap benzini and nani nabanikeza ngithi so how dangerous it is maziza kithi lezi zinto mkhulu ngizovalela inyanga nezangoma ngaphandle ziyongixolela uyabona Dlozi mawudlisa umuntu wesilisa so uyikhiphile ethongeni lakhe uzokubamba umuthi insukwana kodwa ngokuhamba kwesikhathi la uphela khona kuyaphela umuntu uma kwamdlisa nje idliso ayikho into enyanywa abantu abangabisekho njengedliso awungithi uyamdlisa ingoba wayengakhethiwe abaphathi bakho unkosikazi okhethelwa abantu abaphansi ngeke umdlisa ngeke umdlisa ukuthanda automatically kunabantu elingasebenzi idliso kubo nathi impela siyayiphatha ikhafulo siyayiphatha ukuthi kunomuntu nje ozelwe umuthi ungasebenzi kuye athi umuntu mina ngiyawusebenzisa umuthi awungisebenzeli lo muntu umbethwe amanono noma umbethwe isithunywa usebenza ngomthandazo namanzi kuphela